Leta zunze ubumwe za Amerika ziratunguranye. Leta zunze ubumwe za Amerika zisabye ibihugu byo mu Burayi gukumira abaturage bava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese mwumvise amakuru avuga ko bamwe bashobora gukomwa mu mwokora mu ngendo mpuzamahanga? Bivuze iki ku banyekongo, ku banyafurika ndetse no ku isi yose? Ibyo nibyo nje ngo nkubwire. Ndi Bengals Yanhaine The Quick Times News. Ukiri gusabwa no kujya hasi ari subscribe ngakuvira imuzi n'imuzingo amakuru avuga ko Leta zunze ubumwe za Amerika basabye igihugu cy'Ububirigi gukumira abaturage bava muri Leta zunze ubumwe za Amerika. Mwayikaze. Tugiye kurebera hamwe amakuru avuga ko Leta zunze ubumwe za Amerika zasabye ibihugu byo mu Burayi harimo n'Ububirigi komeza gukaza ingamba zo kwirinda Ebola. Hari amakuru acicikana avuga ko hashobora gushyirwaho amabwiriza akomeye ku baturage baturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bundi Ebola ni iki? Mbere yo kureba ibyamakuru mashya reka tuanze twibutse icyo Ebola ari cyo. Ebola ni indwara iterwa na virusi yica cyane iyo itavuwe cyangwa ititabiriwe hakiri kare. Yagaragaye bwa mbere muri Afurika y'Epfo hagati mu myaka y'igihumbi 1970. Iyi ndwara yandurira cyane cyane mu guhana ibiganza cyangwa gukora ku maraso, ibyuya, amacandwe cyangwa andi matembabuzi y'umuntu wanduye iki cyorezo cya Ebola. Ibimenyetso byayo birimo umuriro mwinshi, kubabara umutwe, kuruka imiswi, gucika intege, kuva amaraso mu bice bitandukanye by'umubiri mu bihe bikomeye. Ni indwara yagihitana benshi cyane muri Afurika yo hagati ndetse no mu burengerazuba. Icyatumye Amerika ihangayika: mu kwezi kwa Gicurasi no muri Kamena habonetse ubwiyongere bw'abandura Ebola muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no muri Uganda. Byatumye ibihugu byinshi bitangira kongera ingamba zo kugenzura abagenzi ku mipaka. Amerika nayo iri mu bihugu byafashe iki kibazo nk'ikihutirwa. Impamvu nyamukuru nuko igihugu cyitegura kwakira ibikorwa bikomeye mpuzamahanga birimo n'amarushanwa y'umupira w'amaguru ategerejwe n'imbaga y'abafana baturuka ku migabane yose y'isi. Iyo abantu babarirwa muri za miliyoni bagenda hagati y'ibihugu, ibyago byo gukwirakwiza indwara biriyongera. Niyo mpamvu ubuyobozi bwa Leta zunze ubumwe za Amerika bushaka ko ibihugu bifatanya mu gukaza ingamba zo gukumira iki cyorezo cya Ebola. Ubutumwa bwoherejwe mu Burayi. Nguko amakuru yagiye atangazwa n'ibitangazamakuru bitandukanye byo mu Bubiligi abivuga. Abadiplomate ba Amerika bakorera mu gihugu cy'u Burayi bahawe amabwiriza yo kuganira n'ibihugu bakoreramo ku buryo bwo kukaza amabwiriza. Muri aya makuru havuze ko ambasaderi wa Amerika mu gihugu cy'Ububiligi yitwa Bill White yagejeje ku buyobozi bw'Ububiligi ubutumwa bugaragaza impungenge zi Washington. Amerika yifuza ko ibihugu by'inshuti byafata ingamba zihamye zo kugenzura abagenzi baturuka mu bice byugarijwe n'icyorezo cya Ebola. Icyakora ntabwo byahise bisobanura ko abaturage bose ba Kongo bagomba kubuzwa kwinjira mu Bubiligi, ahubwo ikibazo kiri ku ngamba z'ubwirinzi n'ubugenzuzi bw'abagenzi. Uko Ububiligi bwabyakiriye. Nyuma y'aya makuru habayeho impaka nyinshi mu Bubiligi. Hari abatekereza ko igihugu cyakagombye gukurikiza ibyo Leta zunze ubumwe za Amerika zibasaba, ariko kandi hari n'abavuga ko ibyemezo bikomeye bikwiye gushingira ku nama z'abashinzwe ubuzima ku rwego mpuzamahanga. Minisitiri w'ubuzima Frank Vandenbroek yavuze ko igihugu cye gikomeje gukurikiza amabwiriza y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Bivuze ko Ububiligi butarafata icyemezo cyo kubuza abaturage b'ibihugu runaka kwinjira mu gihugu cy'Ububiligi, ahubwo baracyakurikira uko ibintu bihagaze no kureba inama zitangwa n'inzobere. Kuki OMS ifite uruhare rukomeye?
iyo icyorezo gikomeye kigaragaye, OMS niyo iba ifite inshingano zo gutanga amabwiriza mpuzamahanga. Impuguke z'uyu muryango zikusanya amakuru ku isi yose, zikagenzura uburyo indwara ikwirakwira, hanyuma zigatanga inama ku bihugu. Iyo OMS itaratangira inama yo guhagarika ingendo cyangwa gufunga imipaka, ibihugu byinshi bikomeza gukurikiza ayo mabwiriza. Niyo mpamvu ibihugu byinshi byo mu Burayi bikunda kubanza kureba icyo OMS ivuga mbere yo gufata ibyemezo bikomeye. Ese Amerika ifite impamvu yo gutinya? Icyo kibazo nawe ushobora kuba uri kukibaza. Igisubizo ni yego. Nubwo nta bwandu bwa Ebola bwari bwagaragaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki gihe, abayobozi bayo bafite impungenge ko virusi ishobora kuzinjizwa n'abagenzi baturuka mu bihugu byugarijwe n'iki cyorezo. Mu mateka, Ebola yigeze gutera impungenge zikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2014, igihe habonekaga abantu bake bayanduye nyuma yo kuva muri Afurika y'Uburengerazuba. Kuva icyo gihe Amerika yashyizeho uburyo bukomeye bwo kugenzura abagenzi. Niyo mpamvu ubu yongeye gukaza umutekano w'ubuzima ku mipaka yayo. Ingaruka rero ku banyekongo, nubwo nta cyemezo rusange cyo kubuza abanyekongo gukora ingendo kirafatwa, hari ingaruka zishobora kubaho. Zimwe muri izo ni kugenzurwa cyane ku bibuga by'indege, gusabwa ibyangombwa by'ubuzima, gushyirwa mu kato igihe runaka, gutinda kubona visa cyangwa uburenganzira bwo kwinjira mu bihugu bimwe na bimwe. Ibi byose bishobora kugira ingaruka ku bacuruzi, abanyeshuri, abakozi n'abandi bakenera gukora ingendo mpuzamahanga. Ibi ngibi urugero rwiza ni kuri ekipe y'igihugu y'umupira w'amaguru igiye kwitabira imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi kizatangira ku munsi w'ejo. Igikombe cy'isi muzakurikira hano kuri The Quick Times News. Iyi kipe yangiwe guhita yinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika itabanje kujya mu kato, dore ko itanakoreye n'umwiherero. Turabyuka nko muri Espagne yari bwakenewe umukino wa gishuti uza kuba usubikwa kubera izi ngamba n'ubundi bihugu byagiye bifata. Noneho ko Afurika igomba kwitwara, abasenguzi bavuga ko igikenewe cyane atari ugufunga imipaka gusa, ahubwo hakenewe gukaza ubukangurambaga, gupima ahantu hakiri kare, gutahura abanduye vuba, gukingira aho bishoboka, kongera ubushobozi bw'ibitaro. Izo ngamba zifashwe neza, birashoboka kugabanya ikwirakwira rya Ebola nta ngendo mpuzamahanga zibangamiwe cyane. Ese iki cyorezo gishobora gukwira isi yose? Abahanga bavuga ko amahirwe yo kuba Ebola yakwira ku rwego rw'isi nka COVID ari make. Impamvu nuko Ebola itandukanye byoroshye nk'indwara z'ubuhumekero, ariko kandi kubera ubwinshi bw'ingendo zo muri iki gihe hakenewe ubushishozi n'ubufatanye mpuzamahanga. Niyo mpamvu ibihugu byinshi bikomeje gukurikiranira hafi uko iki cyorezo gihagaze. Muri make, Amerika irashaka ko ibihugu by'inshuti byongera ingamba zo gukumira Ebola kugira ngo hirindwe ikwirakwira ryayo. Urugibwo bwatangaje ko bugikurikiza amabwiriza ya OMS kandi ko butarahitamo gufata ibyemezo bikomeye byo kubuza abaturage baturuka muri Kongo kwinjira. Mu gihe icyorezo cya Ebola gikomeje gutera impungenge muri Afurika yo hagati, isi yose irakomeje kugikurikirana. Mwebwe mu bitekerezo biki? Ese mubona ibihugu bikwiye gukaza ingamba ku mipaka cyangwa bikwiye gukurikiza gusa amabwiriza ya OMS? Andika igitekerezo cyaho mu mwanya wagenewe ibitekerezo. Musaba no gukanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana muri gahunda zitandukanye za The Quick Times News. Amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bibane nawe. Yes, inshuti mukunzi, aho waba uherereye hose, waba uri hano mu gihugu cy'u Rwanda, waba uri ku mugabane w'Uburayi, waba uri ku mugabane wa Afurika, uhawe ikaze kugira ngo ubashe kwirebera izi nzu nziza ziherereye hano i Masaka. Ni inzu z'amaparitema, zikaba zigurishwa ku mafaranga makeya cyane kuri miliyoni 250. Igitangaje ni iki ngiki rero, wakubwira ko inzu imwe ikaba irimo inzu ebyiri. Izo nzu ukazigurira rimwe kuri miliyoni 250. Ibiganiro biremewe. Uhawe ikaze rero kugira ngo ube wabasha kuba wafata iyi video cyangwa se ufate iyo nomero iri aho kuri screen yawe, ubundi ubashe kuba watwibariza ukatubaza amakuru y'aya maparitema. Aharereye hano i Masaka, hafi ntari kwimukira ibitaro bya CHK abahazi, kuri kaburimbo, ahantu heza cyane. Uhawe ikaze rero kugira ngo umwanya n'uwawe
nawe uze ugire icyo wibariza. Murakoze.